and then lapho ngithukile ngithi mangiqalaza ekhaya ngiyabona iglobhe esemnyango iyakhanya and then iglobhe esemnyango ioledi nokuyicisha njalo lapho sengithukile lapho lamajida vela sisusa imoto ngenye indlela ashaya kakhulu ipipe ashaya kakhulu njengalabo bafana basemlazi lapho mina ngithukile ngene ekhaya ngiyanyonyoba and then nganginekebheni yami ikebheni yami engaphandle fike ngivule kancane ngene ngaphakathi ngithi mangena ngaphakathi fici ioledi lapho ngilifici ioledi nakhona angizwa ngani ngizwa ngenye ibhamu ngishaya ngibhamu ioledi ngilahleke phansi base ngiyavuka ngithi bani ngishaya ngempama and then mina sengisitshenile ukuthi ioledi yazi ngani ngizwa semnyanga ngwazi mina ukhanya ebusuku base la ukhanyisa ugesi ngibuza ukuthi uphumaphi and then nami kwamele ngihlanganise iplan njengomchitha kwamele ngikhathanise izinto ngikhuluma into ewamanje ngikhuluma into elizoyilalela ioledi ngitshela ukuthi ioledi bengisayila la kunomathemba levele lingibuka ioledi emehlweni base livele lihlale phansi lithi mntanami susemathandweni ngitshene ngithi ioledi kunenye ingane ekuthiwa unomathemba nengane ngiyayithanda uxolo ma ukhuluma kanje kuwena and then ioledi nanokungitshela njalo ukuthi wena ngathi usukhulile wena ngathi usuyinsizwa wena ngathi usungizongilethela amacala and then amacala akho azongijabulisa mina noma uzongilethela umzukulu la kumina and then ngitshela ioledi ukuthi ma khulileka mina ngisoze ngangena ebugebengini phela nje ilabantu besifazana abangibhayizisa mihla namalanga and then ngitshela ioledi ukuthi ngiyahamba ulale kahle mntanami ngiyakuthanda bengisitshela ukuthi mina sebugebengini kodwa ngoba usungitsheleni ulale kahle and then ioledi nanento eyodwa engitshela njalo hlezi ngitshela ukuthi ukhuleke uthandaze noma kunzima uze ukuthi engathi akuhlangani kodwa wena uthandaze qeda ioledi labe livala isicaba